Okay, so untuk soalan rapat yang keempat, kita akan cover chapter coordination dan juga immunity. So kita lihat pada soalan 1 yang merangkumi 14 markah. So figure 1 show the action potential of neuron. Okay, so bila dia bagi action potential, you boleh nampak yang action potential ini adalah referring kepada transmission of impulse along axon. Okay, jadi berdasarkan setiap fasa yang kita ada dekat dalam figure 1 ni, sepatutnya para pelajar kena boleh identify, okay, di mana kalau A ni dia adalah sebenarnya value yang kita panggil sebagai threshold. Okay, manakala garisan B ini merujuk kepada resting state. Okay, fasa C pula adalah rising phase. Of action potential. Dan D ni adalah falling phase. Okay, ada satu fasa lagi yang tidak kelihatan, tidak dilabelkan. Okay, di mana fasa ini kita kenali sebagai hyperpolarization. Okay, kalau kita buat satu revision, sepanjang action potential ini yang akan terlibat adalah dua jenis gate, iaitu voltage gated sodium channel dan juga voltage gated potassium channel. Okay, jadi apa yang kita boleh expect soalan akan tanya memang berkait dengan fasa dan apa yang berlaku kepada gate menyebabkan sama ada sodium ion atau potassium ion masuk ataupun keluar daripada axon. Okay, so kita tengok pada soalan, what is mean by action potential? So bila soalan action potential ni mean, maknanya dia minta you bagi definition. So definition memang kena memorize lah, and the keyword that we want you to include in answer adalah electrical signal yang propagate along the membrane of neuron ataupun propagate along axon, okay, or other excitable cell as a non-graded depolarization. Okay, so antara keyword lain, okay, electrical signal ni you boleh pakai impulse, propagate along membrane of neuron ni, membrane of neuron ni kita boleh kata along axon membrane. Okay, alright. So soalan yang kedua, briefly explain what happened during C. So bila disuruh explain during C ini merujuk kepada rising phase. So dalam rising phase, okay, Madam pernah ingatkan kita akan cakap gate apa buka, gate apa tutup, okay, pergerakan ion dan what happened to the potential inside of axon. So inilah dia yang ada dalam jawapan, di mana kita kata first kali adalah voltage gated sodium channel open dan voltage gated potassium channel close. Both channel mesti diletakkan dekat situ. Okay, seterusnya ialah ion yang masuk dan keluar. Okay, untuk yang ion yang masuk dan keluar ni, ingat balik yang keadaan concentration dalam axon sodium dan potassium
Okay, yang mana tinggi, yang mana rendah. Dalam kita akan buat arrow yang menghala ke satu sama lain. Maknanya kalau dekat luar, okay, concentration of ion ini terbalik. Okay, so dia akan Na tinggi, rendah. Itu tipsnya. Jadi apa yang akan berlaku ialah pergerakan ion from higher concentration to lower. That's why kita kata ini tinggi, ini rendah. Sodium ion akan diffuse into axon. Okay, that's why Na ni diffuse into axon, menyebabkan membran itu become further depolarized, ataupun kita boleh rephrase menjadi become more positive. Okay, membrane potential inside axon become more positive. Ada dah dekat bawah. Okay, sebenarnya tak boleh lah kita pakai yang tu. Okay, alright. So 2 markah sahaja, di mana markah wajib adalah this one. Okay, and this one adalah anyone. Untuk reasoning lah. Okay, yang mana satu. Okay, seterusnya cabang soalan yang kedua adalah berkenaan dengan structure of sarcomere. Okay, sarcomere ni kita tahu basically dia terdiri daripada thin filament, dan juga thick filament. Thin filament ni komponen dia dah bagi tahu kat sini actin, tapi kita tahu dia bukan sahaja actin, dia together with troponin complex and juga tropomyosin. Okay, so antara zonation yang penting untuk kita alert adalah, kalau you all tengok sekarang ni, saya highlightkan. Okay, untuk I-band. I-band ni kalau kita lihat, dia ada di kiri dan kanan. Okay, di mana I-band actually adalah merujuk pada kawasan yang ada hanya thin filament. Manakala kita ada juga kawasan yang merupakan overlapping antara thin dan juga thick filament. This section is what we call as A-band. Dan kawasan inilah menjadi satu length yang akan restrict how far the muscle contraction can go. Tapi in between the A-band atau inside the A-band itself, kalau muscle tu tak contract, if the muscle is in the relaxed form, you akan nampak kita akan ada satu zone yang hanya terdiri daripada, saya kotakkan lah. Ni. Kalau kita tengok, this only occur when muscle does not contract, ataupun kita kata muscle tengah relax. So kita akan ada H zone, di mana H zone only consists of thick filament. Let's look at the question. Dia kata what happened to sarcomere. First dia tanya apa jadi pada sarcomere and the A-band. So ada 2 benda, apa jadi pada sarcomere dan apa jadi pada A-band dalam keadaan muscle contraction. So dalam bab sarcomere ni, dia akan ada 3 situasi, sama ada muscle relax, contract ataupun fully contract. So boleh refer pada MSSG, boleh tengok apa perbezaan. Dan biasanya beza tu yang akan ketara adalah pada I-band dan kepada H zone. Yang tak akan berubah adalah A-band. A-band ni biasanya remain, bukan biasanya, memang remain constant. So
the first point, when the marks is 2 marks, okay, the first point you have to describe or explaining about what happened to sarcomere. So dia punya keyword in answer dia adalah during muscle contraction. Okay, kita kata muscle ni dan kita tengok sarcomere. What happened to sarcomere? Sarcomere tu look shorter. Okay, ataupun become shortened. Okay, sebab apa dia bergerak? The actin filament move inward toward M-line. M-line ni mana? M-line ni adalah garisan tengah. Kalau saya boleh lukiskan, M-line ni tengah-tengah ni. Tengah-tengah H zone ni adalah M-line. Okay. Dan apa pula berlaku pada A-band? As I said before, okay, A-band tak akan berlaku perubahan kepanjangan. Okay, last untuk part B tu adalah state the role of calcium ion in muscle contraction. So bear in mind dalam bab ni calcium ion ada di beberapa tempat. Okay, tapi in this question dia focusing on apa yang berlaku pada muscle contraction. So muscle contraction ini you boleh refer kepada subtopik neuromuscular junction. Okay, so dalam neuromuscular junction, the release of calcium ion ini, okay, adalah yang release by sarcoplasmic reticulum. Okay, so bila calcium ion release, ini dah berada pada bahagian dalam muscle. Calcium ion ni dikata state the role. Jadi calcium ion akan bind to troponin complex. Okay, tolong tambah sikit. Dia bukan sekadar bind. And change conformation. Okay, sekejap. Okay, ni tadi kita. Okay, dia akan change conformation. Okay, dan menyebabkan tropomyosin bound along with actin strand. Okay, kalau kita kata apa? Kita just boleh ambil tropomyosin akan buat apa? Shift the position and expose the myosin binding site on actin. Okay, dua key point dia. Bind to troponin complex and change conformation. Dan juga cause tropomyosin bound along with actin. Yang tu tak payahlah. Kita kata tropomyosin tu apa? Shift position and expose the myosin binding site. Okay, and the last part, okay, untuk coordination, dia keluarkan berkaitan dengan hormon. Okay, dia kata action of hormone S. So, how could we identify whether this hormone is steroid or non-steroid? So, look at hormone S. Dia boleh pass through or diffuse through the plasma membrane. Jadi, bila plasma membrane ini diperbuat daripada phospholipid bilayer, okay, dan hormon tu boleh masuk, maknanya this hormone is actually a steroid hormone. Okay, so bila steroid hormone bind with a receptor complex, receptor protein, okay, it will become P, which is hormone receptor complex. Okay, and we can see that the hormone receptor complex will enter the nucleus and bind to specific region on the DNA or gene. And this is why when the question asks you to determine the mechanism of hormone action, the answer is gene activation. So kalau steroid hormone, gene activation. Okay, if hormon tu tak boleh masuk melalui plasma membrane and dia bind to certain protein yang ada pada plasma membrane yang macam kita belajar dalam CAMP tu,
second messenger, dia bind pada G protein couple receptor. You tengok hormon tu boleh masuk ke tak. Kalau tak, kita akan switch dia kepada non-steroid hormone, and the mechanism is second messenger. Okay, give reason to support your answer. Kenapa you kata tu gene activation? So dia punya suggestion answer yang pertama adalah sebab steroid hormone itself can diffuse through the cell surface of plasma membrane. This is the first idea kenapa kita kata macam tu. Yang kedua, bila dia dah diffuse, dia akan bind to specific receptor protein inside the cytoplasm. Okay, itu option yang number 1. Okay, option number 2 is you boleh kata sebab apa? Sebab mRNA and protein are formed inside the cell, ataupun kita kata bila dia dah bind tadi, dia akan activate the transcription of the gene. So ada 2 point lah. Sekejap. Okay, that one is the first option, and this is the second option, activate the transcription of gene, ataupun dia menyebabkan mRNA and protein inside the cell, form inside the cell, transcription translation. Okay, and the last one is explain what happen when molecule P enter the nucleus. Okay, bila dia enter the nucleus, of course dia kena bind pada specific site on DNA. Okay, keyword kedua kena cakap dia akan activate the specific gene. Maksud activate specific gene akan berlaku lah sebab dia dah fokus kepada, you tak boleh sebut pasal translation. Sebab dia dah kata apa yang berlaku bila P enter nucleus. Dia tak kata bila mRNA dah terhasil tu dekat cytoplasm. Bila fokus kat nucleus, so jawapan kita hanya dekat nucleus. So that's why the second point adalah transcription occur to form mRNA. Selesai soalan 1. Kita akan tengok pula soalan 2. Soalan 2 sikit je untuk bab immunity. Okay, untuk bab immunity ni, the key things yang you kena ingat ada beberapa je. Bila dia keluar gambar mechanism, it is either cell mediated ataupun humoral. So from the diagram, kita kena tengok betul-betul sebab sama ada cell mediated atau humoral, kedua-duanya is stimulated by macrophage yang engulf, yang degrade, yang akan display, dan datanglah helper T cell. Tapi bila helper T cell dah become activated, macam mana dia nak stimulate either B cell ataupun stimulate cytotoxic T cell tu penting. So berdasarkan gambar, kalau kita tengok, dia tak ada kaitan pun dengan helper T cell macrophage. Sebab apa? Cuba cari clue. Okay, kat sini, clue dia ialah class 1 MHC molecule. So kalau clue dia class 1 MHC molecule, maknanya structure yang ada class 1 ini mestilah infected cell. Okay, so kalau infected cell, kalau kita tengok kat sini ada clue lagi, dia bagi TC cell, ada the release of perforin, okay, dan form pore and so on. Jadi confirm the immune response ini adalah cell mediated immune response. Alright, so let's look at the question. Dia kata define antibody. Macam tak relate kan? Sebab tadi soalan tu tunjuk gambar pasal cell mediated, tapi boleh je. So apa dia antibody? Antibody ini adalah protein, ataupun you boleh sebut dia sebagai immunoglobulin. Kita terima juga kalau you kata dia adalah sejenis protein. Okay, apa keywordnya? Dia akan secrete by plasma cell, okay, yang akan respond to specific antigen. Itu paling penting. Derived from B lymphocyte tu you boleh kurung lah. Protein yang secrete by plasma cell respond to specific antigen. That's why kalau B cell ni nak become activated by helper T cell, dia kena show off dulu. Antigen tu adalah antigen yang sama dengan macrophage. Kena tengok dia ada kena binding tu dulu. Okay. State the immune response represent by figure 5. Dia baru relate dengan figure 5 tadi. So jawapan dia adalah cell mediated. And apa reason yang sesuai? You tengok sebab berdasarkan gambar, you tak boleh bagi berdasarkan firasat. Okay, jadi dia adalah dia involve, kalau saya kat sini saya akan tambah involve cytotoxic T cell
Okay, tak payah pakai lymphocyte pun tak apa, you boleh pakai T cell je. Okay, directly react to antigen which enter the cell. Okay, ataupun saya kata kenapa, sebab the cell yang present the antigen tu, cell that present antigen using class 1 MHC antigen complex. Okay, so how the pore in the membrane of the infected cell can be creating. Okay, so soalan tu satu markah, macam mana nak create pore dekat infected cell. So jawapan dia is by activated cytotoxic T cell. Kita tak payah buy ni lah, saya rasa buy ni tak payahlah. Sekejap okay, kita boleh kata yang activated cytotoxic T cell ni akan, tak naklah pakai perkataan discharge, kita pakai secrete perforin. Okay, activated cytotoxic. You tak boleh pakai cytotoxic T cell saja ya, kena activated, sebab only activated cytotoxic T cell yang boleh secrete perforin, and another one dia akan boleh secrete granzyme. Okay, state the type of cell involved in immune response. So bila dia tanya jenis sel yang terlibat, okay, kalau dalam cell mediated, kita pasti akan jawab cytotoxic T cell. Sebenarnya selain cytotoxic, untuk stimulate the cytotoxic mesti kena ada helper T cell. So untuk memori ni pula, so you boleh pecah dua. Ini it is too general, so you boleh buat sama ada memory cytotoxic T cell, betul juga, ataupun memory helper T cell. Okay, tapi hati-hati kalau soalan ni dia buat state all type of cell involved in the immune response. Kalau you tertinggal salah satu, you takkan dapat markah langsung. Okay, next ialah last question I guess. Okay, in our rapat 4, explain how the cell become lyse. Okay, so dalam case ini kita tengok suggestion answer. Kalau ikut 3 markah saja, lyse ini maknanya sel tu merujuk kepada infected cell tu lah. Okay, virus, okay, cell ni infected cell. Okay, biasanya macam mana sel tu become infected? Virus tu akan infect the cell. Okay, invade the body. Okay, foreign antigen class antigen MHC class 1 complex. Okay, ni kita ubahlah. Kalau kita guna silibus kita, dia panggil class 1 MHC antigen complex akan display on cell surface. Antigen tu yang display ke on cell surface of APC. Okay, specific T cell activate by this complex. Okay, clone of T cell produce. Okay, T cell yang dimaksudkan kat sini adalah helper T cell. Clone of helper T cell ni, mana datang clone ni? Clone ini terhasil from the process of proliferation and differentiation. Okay, of helper T cell. Okay, so some become kejap. Salah. Bukan. So bukan, dia bukan helper, sebab sekarang ni dah dekat peringkat nak lysis kan dia kan. Activate by this complex, specific cytotoxic. Sorry dia. Okay, so this is cytotoxic. So bila cytotoxic tu dah activate, dia akan proliferate and differentiate. Some become cytotoxic T cell that migrate to the infected area. Dia akan release perforin and granzymes. So saya suggest jangan terus destroy the target cell.
So better you bagi tahu function perforin. Okay, and then what is function granzyme. Okay, in which perforin akan create pore at plasma membrane of impacted cell. Manakala granzyme akan initiate apoptosis. Alright, so that's it for rapat 4. If you have a further question, you can ask, okay, or book your CH. Thank you very much.